Intambara iri guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarura umujyi wa Goma kandi bivugwa ko barimo gusatira na Bukavu. Mu byumweru bike bishize abantu babarirwa mu bihumbi barishwe kandi imirwano yateye gukomera kw'intambara y'amagambo hagati y'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abaturanyi babo b'u Rwanda. Biragoye kuvuga M23 ngo usige umukuru w'abarwanyi bayo Sultani Makenga wagiye avugwaho ibyaha by'intambara mu gihe avuga ko arwanira uburenganzira bwabo mu bwoko bwe. Ubuzima bwe bwatangiye kuri Noheli yo mu mwaka w'1973 ubwo yavukaga i Nyanzale muri Masisi nk'uko yagiye abivuga. Avuka mu muryango w'abatutsi wo muri Kongo. Makenga yataye ishuri ku myaka 17 ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa Rwanda Patriotic Front RPF Inkotanyi. Abanyarwanda bari impunzi barwaniraga guhagarika ihohoterwa ku batutsi mu Rwanda, gutahuka ku bahunze n'uburenganzira mu gihe icyo gihe mu Rwanda ubutegetsi bwari bufitwa n'abahutu. Mu gihe cy'imyaka FPR yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda zitsinzwe mu mwaka w'1944 ubwo abahutu b'abaheza nguni bicaga abatutsi barenga 800,000 n'abahutu batari babashyigikiye. Asubije amaso inyuma mu kiganiro yatanze mu mwaka w'2013 Makenga yagize ati: ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro. RPF n'abarwanyi bayo ba RPA imaze gufata ubutegetsi Kigali, benshi mu bari bagize leta yari iriho n'igisirikare bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Zaire y'icyo gihe. Mu gisirikare cya RPA Makenga yageze ku ipeti rya Serge ndetse yungiriza umukuru wa Palutani y'abasirikare. Yari igitangaza mu gutega ibico ambushes. Umwe mu barwanye na Makenga muri RPA niko yabwiye ikigo cy'ubushakashatsi Rift Valley Institute. Iki kigo kivuga ko kuba atarafite amashuri no kutavuga neza indimi nk'Icyongereza n'Igifaransa byari imbogamizi mu kuzamuka kwe. Ntiyageraga ku mapeta ashaka. Makenga azwiho kuba umugabo uvuga make kandi utera intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame. Mu mwaka w'1997 yari mu nyeshyamba z'abanyekongo zafashwe n'ingabo z'u Rwanda gukuraho Perezida Mobutu Sese Seko muri Zaire. Ubutegetsi dufata Laurent Desire Kabila wahise ahindura izina ry'igihugu akita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa Makenga yatangiye gushwana n'abamukuriye, yatawe muri yombi n'abasirikare nyuma yo kwanga amabwiriza yo gusubira mu Rwanda nk'uko byavuzwe n'akanama ka ONU gashinzwe umutekano, kavuga ko yafungiye ku kirwa cy'Iwawa. Hagati aho imikoranire hagati ya Laurent Kabila n'u Rwanda yaje kunanirana. U Rwanda rwifuza kurandura inyeshyamba z'abahutu zasize zikoze jenoside mu Rwanda zigahungira muri Kongo nyuma y'uko izi nyeshyamba zajyaga zitera mu burengerazuba bw'u Rwanda zikica abantu. Kabila ntiyashoboye guhagarika izo nyeshyamba ndetse ategeka ingabo z'u Rwanda yakoranaga nazo ikinjasa kuva muri Kongo. Nyuma y'ibyo u Rwanda rwateye Kongo mu mwaka w'1998 ubwo Makenga yarekurwagwa yoherejwe imbere mu bayoboraga urugamba mu nyeshyamba zafashwaga n'u Rwanda. Uko imyaka yagiye ishira Makenga yagiye amenyekana nk'umurwanyi kabuhariwe uzwi kuyobora ingabo ku rugamba. Ubwo ingabo z'u Rwanda zinjiraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye kwiyongera ko guhotera abatutsi b'abanyekongo. Laurent Kabila yavugaga ko abatutsi bashyigikiye ibyo bitero, abandi bategetsi nabo bagashishikariza rubanda kwibasira abo muri ubwo bwoko. Makenga yashinzaga ubutegetsi bwa Kongo kugambanira abasirikare b'abatutsi. Yagize ati: Kabila yari umunyapolitiki, nge sindiwe ndi umusirikare kandi ururimi nzi n'urw'imbunda. Ibihugu bituranye byinshi byinjiye muri iyo ntambara na ONU yohereza ingabo nyinshi kugerageza kugarura amahoro. Ko abantu barenga 5,000,000 baguye muri iyo ntambara n'ibyayikurikiye ahanini kubera inzara n'indwara. Mu mwaka w'2001 Laurent Kabila yiciwe mu biro bye n'umusirikare we muto wamurindaga asimbuzwa umuhungu we Joseph Kabila. Imirwano yarangiye neza mu mwaka w'2003 habaye kumvikana ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Makenga n'abandi bari mu nyeshyamba bashyirwa mu ngabo za leta mu gikorwa cyiswe Mexage et Brassage. Nyuma habaho n'amasezerano ya leta n'inyeshyamba mu mwaka w'2009. Nyuma y'imyaka y'agahenge ku butegetsi bwa Joseph, Makenga n'abandi baje kuva mu ngabo batangiza umutwe wa M23 bashinze Kabila kutubahiriza amasezerano yo mu mwaka wa 2009 yagiranye n'inyeshyamba. Icyo gihe zari ziyobowe na Laurent Nkunda. Muri Mata 2012 bashinga M23, Makenga yahise ajya ku ipeti rya generali. Nyuma batangiye ibitero bikomeye byafashe umujyi wa Goma. Icyo gihe Makenga yashinjijwe ibyaha by'intambara ndetse Amerika yamushyiriyeho ibihano imushinze kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi ku basivili. Makenga yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite. Nyuma yo kurekura umujyi wa Goma hashize iminsi 10 gusa bawufashe, mu mwaka w'2013 M23 yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'iza ONU icikamo kabiri. Igice kimwe cya Makenga gihungira muri Uganda, ikindi cya Gen Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda. Uyishyikiriza ambasade ya Amerika i Kigali. Ntaganda wahimbwaga Terminator yaje kujyanwa muri kiko mpuzamahanga mpanabyaha irahaye mu Buholandi aho yakatiwe gufungwa imyaka 30. Uganda nayo yagiye ishinzwa gufasha M23 ibyo yahakanye. Yahawe inyandiko zo guta muri yombi Makenga ntiyabikora.
nyuma y'imyaka 8 mu mwaka wa 2021 Makenga na bagenzi be bongeye kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara zongera kurota zihereye Icanzu muri Rucuru hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Amasezerano menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana niyubahirijwe, buri ruhande rushinze urundi kuyarengaho. Kuva icyo gihe Makenga si kenshi yagiye aboneka mu ruhame, akenshi bya M23 abirekera umuvugizi cyangwa se Colonel Nanga nyuma y'uko bashinze ihuriro Alliance Fleuve Congo. Makenga yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanirira abantu be batatu kugira ngo umunsi umwe bazagira hazaza heza muri iki gihugu. Yagize ati sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima, mfite umuryango n'abantu nitayeho. Makenga yakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Kongo, gusa bavuga ko nta kizamuvana ku byo yiyemeje. Ati nzatanga icyo byasaba cyose